Svaka vam čast na tome što ste danas izdržali. Da ponovim još jednom, poštovani pravi predstavnici naroda, oni koji su došli u ovu skupštinu, koji su u ovu skupštinu izabrani da brinu o interesima Šapčana, a ne o interesima svojih grupacija. Svaka vam čast na tome što ste danas izdržali torturu usmerenu na zauzimanje mesta u jednoj političkoj grupaciji koja nije imala nikakve veze sa tim kako će naši sugrađani, kako će oni koji su nas izabrali sutra bolje živeti. Kao što vidite, otišli su na onoj temi o kojoj su jako mnogo pričali, a to je apotekarska ustanova. Apotekarstvo, javno apotekarstvo u Srbiji uništila je vlada diktatora Aleksandra Vučića samo iz jednog razloga, da bi određeni tajkuni, određeni ljudi bliski režimu mogli da izvlače profit iz nestanka javnog apotekarstva u Srbiji starog 200 godina. Iza nas je 7 godina diktature, iza nas je 7 godina lažnih diploma, iza nas je 7 godina ljudi koji su doktorirali, a nisu završili fakultete. U jednom momentu, onaj koji voli da se pita za sve u ovoj državi i ko voli da misli da on jeste država, rekao je kakve veze ima, ko je koju školu završio, bitno je da voli Srbiju i da je dobar čovek. Pa onda kao argument kažu, znate kako, ono kad se potegne priča kažu pa šta, pa i Tito je bio mašin bravar. Jeste, ali nije pričao da je završio fakultet. Nije lagao. Nama je ljudi ministar policije u ovoj državi čovek koji laže da je završio fakultet, a ima doktorsku diplomu. To je Srbija u kojoj mi živimo i to je ono što ste i što smo ceo dan ovde morali da trpimo i da podnosimo. I to je ono što su građani videli i što građani treba da vide. Srbija je danas tužna zemlja starih ljudi. Srbija je zemlja koja ima najniži rast, ekonomski rast u Evropi. Srbija je zemlja iz koje se svake godine iseli skoro 70.000 ljudi. Vlast diktatorskog režima Aleksandra Vučića nije samo pretnja po ekonomsku stabilnost ove zemlje, ona je postala pretnja po opstanak ove zemlje i ovog naroda. Zapamtite današnji dan. Danas je početak kraja. Danas su, pogledajte ove prazne klupe, danas su oni koji pripadaju toj grupaciji, jer to nije stranka, to nije politička organizacija, to je interesna grupa, definitivno i odustali od toga da brane svog velikog šefa i otišli kući, valjda su gladni, umorni, ispričali su sve što misle da treba da čuju njihovi šefovi, ne bi li im se umilili, i sad ih baš briga i za to kuda ide ovaj grad i baš ih briga i za sve građane ovog grada. I to ove prazne klupe pokazuju. Pokazuju, tako je, nisu pokupili čak ni sve ono što su popili i jeli ovog dana, ostavili su to onima koji ovde studiraju, sutra će u salu ući studenti. Evo pogledajte kako su ostavili salu i na šta ova sala liči. Blizu smo kraja režima koji je raselio sve što je mogao, koji ima plan da zameni stanovništvo Srbije stanovništvom koje treba da isporuči Evropa kao višak i kao otpad. Blizu smo kraja režimu koji je za 7 godina uspeo da uništi sve što je ova država imala na Kosovu i Metohiji. Podsjetit ću vas i u 3 rečenice ću završiti. Dakle, podsjetit ću vas da je pre nego što je Aleksandar Vučić potpisao Briselski sporazum, suprotan Ustavu Republike Srbije, Briselski sporazum koji predstavlja školski primer izdaje države i naroda, da su na Kosovu postojale srpske opštine, srpski domovi zdravlja, srpske bolnice, srpski sudovi. Na zadnjim izborima na kojima je učestvovala Srpska lista Aleksandra Vučića, koalicionog partnera Ramuša Haradinaja, dakle, nije moglo da se glasa sa dokumentima na kojima piše Republika Srbija. To je rezultat vladavine Aleksandra Vučića. Bio je juče u Medveđi opštini koju razmišlja da preda nepostojećoj državi Kosovo, koja ima više šume nego celo Kosovo i Metohija, u kojoj su skoro 90% stanovnika Srbi. To je zemlja u kojoj živimo
I to je režim kom se vidi kraj. Nemaju više ni oni snage da brane ono što im Aleksandar Vučić dozvolio da otmu u međuvremenu. Zapamtite, kažem, ovaj dan. Početak je kraja propasti ove države. U jedinom gradu, među jedinim ljudima koji se nisu pokorili i poklonili, postojali su oni koji su smatrali da to ne može da bude tako, koji su smatrali da će prelomiti i polomiti volju građana, potomaka i junaka sa Mišara i Cera. Kao što vidite, otišli su. Hvala im na tome i hvala vam na tome. Bog vam dobro dao, živela Srbija!